lezi insizwa ezisakholelwa ekushoveni inqindi. Wena wesibhamu website webafowethu, into engingayisho no matter ukuthi it's boxing, it's mixed martial arts, it's kickboxing, in ukulwa kwaseringini where there are certain rules angeke kufane ncamashi nokuthi ngisesigangeni or ngingaphandle ngixabana nawe asazani nawe uyinsizwa yakini nami ngiyakithi sesicabangani ukushova. Oqala ukushova angeze ushove mawunovalo vele mawunovalo nje naqala umfana wayibeka inqindi yakhe naye as umfana wakho omunye umuzi vele uyishaya phezulu kovalo izoxega inanzi uvele sudliwe. Lento ifuna ungabi navalo, right? Niyeke isi-America laba abako New York abalo bethi ayikho fight yo mina ngeke mina uzungixoshe mina uthe mawumuntu uba kwi-stance esi-proper. Lezi zinto zama-boxing ukuthi uma uphuncha uthi uyatwista la uzufole uzukhiphe, that only works inside the ring with boxing under certain rules. But in a street fight, a proper street fight way ungazo ukuthi what's gonna happen next ulwela ukuthi ayisebenzi lento. Mina for me into engisebenzelayo for all these years kuma street fights noma imuphi umfana owazi inqindi yakho uyokutshela istance niyaxabana uyambona and guards up always. Le ndaba yethu nokuthi uthi ayisebenzi lento guards up nansi imile and futhi uthensile la kuze kuma ingena inqindi or iza kuwena uyakwazi ukivika or just uthi yabo power la uqinisile uzoba nepower yokuyiphebeza yabo but uthe guards up and uthensiwe la awitayela kusihona oboy khalabu uthi uzoshaya uyatayela inqindi uyithensa igcina la iqala la ihehla la usuthensile vele uthensa ubambela uze mawukhipha lesi igazi apha la awuphanti uthi uvikela lo face lo face awuyazi inqindi mina lo face lo because guards up umile istance esi-proper esiqinile kuze mekushaya ngonyawo right uyashaya yes naye ukumele ukushaya ngonyawo lakhe just but still guards up vika yafaka yes uyashintshanisa mawikhipha ama jab or hook yakho iyangena imile iyangena yabo it faka la with power la ngena la have to ngeke angagobi bafu mawufaka nje la or la i-left hook yakho uyambuka awubuki i-punch uthi ngifaka vele uyayazi ubuka yena punch akulindele ukuthi usuzofaka u-left mhlawumbe uyatwista uyakhipha yes usalindele lesi nabo like right that power la power iqinile yonke le nqindi ithensile isuka phi la buya la keep power ngeke angagobi stance keep right buya la back la stance uthensile futhi keeper shaya kick bo uyabuya left hook right hook imile guards up always uvikela ubuso bakho. Inqindi yakho ayirelayile ekuthenini ube nenqindi eminyama. Mina bona anginanqindi mina eminyama but imhlathi yabantu yonke le hlathi yabantu yonke le that's the power hook and futhi ngeke
umuntu uzumuwine if uzofana nenkabi ethanda ukudubula engafuni ukudutshulwa. Expect ukuthi nomfana wakho omunye umuntu uzokuphanja. Inhlungu vele zikhona but uthensile vele. It's a vele inqindi kick uyayivika inqindi khona left hook shaya uyayifaka ngapha right uvike left hook right hook left hook yes twist bend twist right mani guys ala